Monggo yang mau ikut gotong royong nyawer diawalin dengan keluarga, orang tua dulu. Monggo untuk bapak, untuk keluarga silahkan mendekat kepada pengantin. Silahkan nyawer. Monggo. Alhamdulillah. Pantes di sawah wadon lan lanang si pengantin. Monggo yang dinyawer. Manis mi seme karo somai gawe bunga. Sing dadi lanang sumping ing kembang kembang wijaya. Sing dadi wadon kitane Pak di sawer selindang pelangi penganggone matur kesuwun mendadene yen lumaku iring-iringnya pengantin baru seminggu bisa turu. Wong Cikedung endi gini Yang mau joget ayo di Baidalan. Sing dadi lanang sumping ing kembang Mamai Dino Mama Bimo sayang Mamai Bimo Mamai Bimo Mamai Bimo sing duwe Cikedung Mamai Bimo sayang Mamai Bimo sing duwe Cikedung Mamai Bimo sing duwe Cikedung sayang Mamai Bimo matur kesuwun Mamai Bimo Mamai Bilal, Mamai Bilal, Mamai Bilal. Terima kasih. Terima kasih buat keluarga Bilal, Mamai Bilal, wong Cikedung terus Mamai Bilal. Mamai Bilal wong Cikedung sayang Mamai Bilal. Mamai Bilal wong Cikedung paling sayang Mamai Bilal. Terima kasih Mamai Bilal. Cikedung Rakutus Pak Haji sayang Mamai Bilal sing di Cikedung Wakutus sayang Wakutus Pak Haji Pak Haji bos Jakarta paling sayang Ayah Kevin Depi sing muncul Ayah Depi sing muncul Ayah Depi sing muncul Ayah Depi sing duwe muncul sayang Ayah Depi sing duwe Cikedung sing duwe muncul sayang dua Ayah Depi sing duwe muncul eman Ayah Bilal sing duwe Cikedung Papai Bilal Cikedung sayang Bapak Dati. Terima kasih Bapak Dati. sing paling emang Ibu Besa sing paling sayang Mimi Edita sing gue Cikedung matur kesuwun Mimi Edita
Wong Cikadung sing paling boral, wong Cikadung Bapak bilang wong Cikadung paling sayang. Wong Cikadung Bapak bilang masih ditunggu. gunung-gunung digawe sawah, angel teman membanyonin durung-durung digawe salah ibu hajat, angel teman ibu hajat ngelakonane ibu hajat ibu hajat sing paling kurang ibu hajat paling sayang majikan sing paling boral ibu hajat du majikan sing paling eman matur kesuwun ibu hajat Mimine Bimo sayang Madene Bimo sawer Madene Bimo eman Bapak hajat sing paling eman Bapak hajat duh Bapak hajat sing paling eman. Wong Cikadung ayai bilang sayang wong Cikadung ayai bilang wong Cikadung sing paling eman. Sama Santi adenya pengantin Badila duh Badila pengantin sing paling eman. Buat Mbak Dila terima kasih. Menda Dene Mamai Dewi sayang Mamai Dewi sing paling boral matur kesuwun Mamai Dewi ayahe bilang wong Cikadung matur kesuwun Mamai bilang ayahe bilang pengantin baru salam tangan makarot tamu pengantin baru seminggu bisa turun. Terima kasih keluarga besar Bapak Haji pengantin matur kesuwun. Disampaikan terima kasih. Aduh Bu Asi ketinggalan. Disampaikan terima kasih kepada